Halo perlak men taksni te kidon kiba phone yang ba ada use VPN internet kasau mo tay chân đâu hết rồi nào, balai kasau tay chân đâu hết rồi nào, pia use VPN tay chân đâu hết rồi ba nào, pin kwa ba pin lada siat che shot kada mai jongphi kan sau te pila ban pet kene tay chân video đâu ba hết rồi nào, ba lada don kiba kwa ban le kumne subha ban comment ha po comment box te mata yang nya pet no kumno bangan le te ya perlak antas tranya mo ada pikwa ban use kumban le Free Fire India is set. Baik internet jonga kam ngampat use mo nampak orang ketau kayu te ada nomor ngap ada pro ban kata ada don jumpa kelas nak perlak dengan itu kidon kebetulan bagi kuat barim tap deh kalau yellow kita cek shot kalau yellow kumto kita perlak ngaruh mestinya ada bisa apa yang ayus mengalir siang negara misa range kita ada update ngatur video dia kini berat update shotnya jual perlak ni Islam shoe ni ya kayaknya setting kumna bangin on pilap nah setting ngategam use VPN re ngakontak garina ba kan ai biang ya kan setting jonga kan demo te pilap ngontak ya garina kan pilap ngontak garina pet mangam use VPN re pet kane ka drag bakan kan no blood mo te pilap nah ne ka drag konto kan pet minta start Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Kabanna kambanya akau jongphi te subha benya report hi nang bakan ai biang ya ko da mit sau jongphi ada menit ni tian to bad headshot perlak dalam damit sau internet rumah page internet page new way new pau sao tahi kam kesi ra aku dan bangna use VPN te la bia dari internet pak so te perlak menaranga pada ukro dan jam tinggal macam rumah page sudah benyamap dan sam subhas bentukan dan semua menjadi video tidak bervideo Bak lada only P ban lada punya report sampai ban kemen ini kita untuk perlap niat pilih UI
the people like punya like, punya share dan subscribe. Dan kita hi kublai subun.